atua le nei tai au. Atalo batu sofotele o lo tatou ali'i ma lo tatou whaola, lo tatou mesia o lo tatou whaatalitali atu i ai. I le nei tai au, tatou mātua ia me se fo'i o aina taitasi ia mauso matua whawhine o tatou mafuta ona o le atua. Amen. I le mafutanga a le auso ma le au kirisiano. Fia lava tatou titoe au wai le nei tai au ona o le upu o le atua. Au sauni fo'i lo loto talitonu walu nei vai aso ia o lo e tatalo. Ma e sauni fo'i i le afionga pa ia le atua. So ia i le atua la o taitaina i tatou se tatalo. Ona tatou o whatasila ia mao i le upo le atua i le nei tai au. Whaftaitele ta mai lo wanga le lei. Matou toi poto mai i le ngata ia te i matou ia au le auso. I so se vaenga lava o le lalolagi ma le nei. Atu nuu o lo whapea ona mafuta atu. Le auso ona o lo suafa o matou mafuta. Ina ia vi ia oe. Ina ia whafoi atu ia te oe le vi inga. Ai mai se ai fo'i le whaalongolongo i laua fionga pa ia. Mātou mau fo'i le nea wanoa. Mātou te whaalongolongo ai i lau upu i le nei tai au. Ta mā ai aina i pēr i mātou. Lui tau ina i mātou. I mea malava e ao au ina i mātou i le upu a le atua. Ta mā a mataina le nei mata upu le nei tai au. Whai wina i lovi inga. E ala atu le mātou tatalo i lo alo pele o Yesu. And all of God's saints say, Amen. And amen. Ole tatu mata upu le nei tai au le whaua wina le o mata upu sfulma le lima. So we are continuing with chapter 15. O lo tatu iai i le toe po a Yesu ma le au so. Pe ona tatu whaamatala talaina mai le mata upu se fulu ma le tolu. I le mata upu se fulu ma le wha. Leo tatu wa ngai mai le mata upu se fulu ma le lima. O lo tatou iai pea lava i le toe po a le ali'i whaola maona au so. Malona au so. O le vai aso na te anei sa tatou vaava ai iai i upu whaamawhana whana a Yesu. Au whetala iatu o ia i lona au so. I se mata upu whaapea o se wo a Yesu. Leana tatou whaalongolongo ai. I upu whaamawhana whana o Yesu, mai o le woa Yesu o le tangata e whealawhani. E alofa i le auso, e alofa i le tino a keriso. O le woa Yesu, mai le whai upu na, whai upu e se fulu ma le wha, o wo o tope a whai tau te whaia mea malava o te whaia tuai ia te o tau. Na whaapea fo i o ia whai upu suma lima, o wo o tau a wā ua o whaeiro atu ia te o tau mea na o whaalongo ai i loo ta mā. O le siwa aingo le woa Yesu, po le tangata e mafuta, ma talitonu, ma whaatua tua ia Yesu, o le tangata e loa le mea moni. Le siwa ainga na tatou mata i le vaiaso na te anei, o le woa Yesu, o le tangata ua filifilia. E le ngata ina filifilia, o le olanga, o le tangata whaolaina, o le tangata ua filifilia. Whamaile fionga pa ia le atua, talu ina whaa vaina o le lalolagi, na filifilia i tātou. Ai whamai Yesu le vai aso na te anei, whamai ua o tuu ina atu fo'i o tau te o. O tātou o tangata ua awina. Ina ia, whamai le sivaenga o le whiau le vai aso na te anei, o le wo e fua tele mai. Amen. Le whamai whaipasuma lima, ina ia whaapea, whaipasuma leono, ina ia whaapea o na fua maini fua, ma ia tū mau o tau fua. Ma le vaenga muli na tātou mata i le vai aso na te anei, upu whaamawhana whana a Yesu i le toe po. Ina ia whaapea o na talia o lātou tatalo. So on this final evening, we are in the midst of Christ sharing with his disciples, encouraging his disciples, comforting his disciples on the eve before he is crucified. And we see in chapter 13, and as we went through chapter 14, now into chapter 15, Christ is sharing his love for the disciples. Praise the Lord. He's sharing his love and encouraging them to love one another. In the upper room, we saw that Jesus washes his disciples' feet.
In chapter 14, he says, I will go and prepare a place for you. Do not let your hearts be troubled. Now, and we're in chapter 15, as they head away from the upper room into the darkness of Jerusalem, Jesus now says, I am the true vine. Remain in me. And he says to them, as we heard last week, I no longer call you servants, but I call you what? I call you my friends. And we saw last week that that there are 4 characteristics of a friend of Jesus. Number 1 is that you love the body of Christ. And he encouraged his disciples, love one another. And he said, you already know the truth. So a friend of Jesus knows the truth. A friend of Jesus also is a chosen individual. The disciples were chosen and they also were appointed. Definition of the word appointed was that they were sent on a specific mission. And the disciples were. Praise the Lord. And he ended up saying that you might bear much fruit. And that whenever, whatever you ask in my name, Jesus says, the Father will hear. Praise the Lord. Ai le tai aole nei. Au iai Yesu I ana toi upu ma le au so. Au wha ma whanawhana, ma wha ma losi, ma whi soasoani, ma wha ape atu. O le te leo le whi aua Yesu I lea toi po, o le alofa. Can you say amen? We will all agree that on this night, the majority of the theme of what Jesus was encouraging and comforting his disciples was to love one another, was to love God, was to love him, and to love the work that they were called to do. A ile tai aole nei, pe iei se suinga o upu a Yesu, me le upu lea o le alofa, ngai le upu o le inoino mai o le lalolagi. Fai upu le ata to fai tawina le tai aole nei, o le a iei se whaapitoa o le tato vaavai I le tai aole nei, I le soo ua wala awina ma filifilia ma awina o le soo e ino ma iai le lalolagi. Pe itangia e le lalolagi. Pe anga le angaina e le lalolagi. Pe tau le angaina e le lalolagi. This morning Jesus shifts from his words of comfort describing to love one another to the thought of a disciple being hated by the world. Hate is such a strong term, but Jesus uses it here to specifically address the call of a disciple. These 11 men in the dark, he is talking to them and comforting them. But in the verses this morning from 18 to 25, Jesus gives them a reality check and says to them, the world will hate you. E tau lai e le tala noa ma upo Yesu I le ino mai o le lalolagi I le au so. Ina ia tāpena ina I la tau mo le tūlanga o le awha apea o na o iai le olanga o le so. A me se lava le toa spulu ma le toa tasi lea. O I la tau ia wa avea ma whaavae o le kalesia. Lena tātou I loa I le mata upu e lua o le tusia le ngaluenga. Whamai e le I te lele va o le whaavaina ma le lingi mai o le anganga pa ia ina ia whana wina le ekalesia. Ai tau nuu tātou I le mata upu e fitu o I nāna tātou va ai ai le a mata ona wha mata wina le ekalesia. Ta upu e fitu on tātou va ai ai le whasi o tia o sete whanu. Se tasi o ti a kono o le ekalesia. Mta upu suma lua na tātou va ai ai le whasi o tia o le ulua I soo o Yesu. Ia hopo le uso Ioane. Ta upu skuluma le lua o ngā luenga. Tātou va ai ai le whaafale pui ina o Peteru. Ua a mata ona ta uleangaina le tino keriso. Ua a mata ona ino mai le lalolagi I le tino o keriso. Mai le mita upu e iwa na tātou va ai ai le whaolaina o le tangata le nei o Paulo. I le olanga ma le soifuanga a toa o le olanga au auna o Paulo I le tusia ngaluenga. Mai le mita upu e iwa
E o I le mata upe lua se fulu ma le valu, o le o langa a toa o Paulo ilona o langa au auna I le atua, fa mai o le o langa sa whaasawaina, sa whaafale puipuina, sa tauleangaina, sa whaamasinoina, e o lava ina oti o ia, mo le tala le nei. So this morning as we look at the world hating those who call themselves Christians, we see that a disciple, another word for a disciple this morning is a follower of Jesus or a believer in Jesus. Jesus is describing this morning to his disciples that if you follow me, if you love me, disciples, the world is going to hate you. We see that at the beginning of the church, from Acts chapter 2, the church was born. But by Acts chapter 7, we see that the church is starting to face persecution or facing animosity or facing the world is against the believers. In chapter 7, we see that a man named Stephen is the first one to die for preaching the name of Jesus. By chapter 12, we see the first disciple to die because of the name of Jesus, James, the brother of John. And so forth onto the life of Paul. From chapter 9 right through to the end of Acts chapter 28, Paul is imprisoned, he is beaten, he is judged, he is persecuted because of the name of Jesus. The world begins to hate the believers and the Christians pretty much from the beginning of the church age. Ai o mai le tai aole nei, o loo whaapea o na whaafesa ngai le tino ke riso, mai lato uma o e talitonu ia Yesu, e o mai le tai aole nei, o whaafea ngai pea le ekalesia, ma le whaamatau mai o le lalolagi, ma le ino mai o le lalolagi. O lo iai ni whainu mera o te fia tala noa I le tai aole nei, e winga I le leangaina o le ekalesia, I le lalolagi I le taimi le nei. Au tato iai le mata upule o le ino mai o le lalolagi, I e ua talitonu, ma whaatuatua ia Yesu. O nainu mera ia ina ia I loa ia I tato, o loo whaafesa ngai lava le au kerisiano I le lalolagi atoa, male whaamatau mai o le lalolagi I le au kerisiano. Masina uma, se lauma le lima falesa po o malu tapuai e whaaleangaina I le lalolagi. I aso uma e sfulu maletasi tangata kerisiano e fasiotia ona o le suafa o Yesu. Tolu silau ono suma lima aso le tausanga, au aso ta itasi se fulu maletasi kerisiano e oti ona o le whaamatau mai o le lalolagi. Ona o le ino mai o le lalolagi. Tasi I le ono tangata talitonu I Afrika, o loo whaapea ona whaaleangaina, matau leangaina, ma whaasawaina, ona o le suafa o Yesu. I Asia, tasi I le tolu tangata talitonu I Asia, o loo whaapea ona whaaleangaina, ona o le suafa o Yesu. E o mai I le tai aole ne yuso matua whaafine, o loo whaamatauina, o loo ino pea le lalolagi, I tangata talitonu I le suafa o Yesu Keriso. E te tau ona mauti noa e I tātou a. E te tau ona e I loa uso matua whaafine. A whai ua avea oe ma kerisiano, ma avea oe ma tangata ua mautu lau talitonu ma oe o le soo a Yesu. E a whaatia lo fōlaunga. E iu ina whaamatauina oe. E iu ina ino mai le lalolagi ia te oe. I just wanted to give you some numbers here because this shows that the persecution of Christians did not stop in the Bible times. It's happening in 2019. And this is some information that I sourced off the from opendoorusa.org. 105 churches are attacked every single month around the world. 11 Christians die every single day
because they say they believe in Jesus Christ. 1 out of 6 believers in Africa, imagine a whole continent, 1 out of 6 Christians in Africa are persecuted because they are Christians. In Asia, it's even higher. 1 out of 3 believers in Asia face high levels of persecution. Christians, the reality of your life following Jesus is that you will face persecutions. And that's why the theme of our sermon today is that a disciple will be hated by the world. Au mafuta atu Yesu, matala noa atu Yesu, I le toi pō malana au so'o, wha mawhanawhana I upu alofa, au whai upu le tai aule nei, o lo saunia Yesu lona au so'o, a wā ole a ino mai pe ita nia I lato, ele lalolagi. So tatou whai tau le upu le atua le ni tai au, ma nei e pēr tatou whai tau mai whai upu nei, suvalu, sumaleiva, ona whai tau mai leo tatou 18 and 19, please. Our young people, if you can read and mau en manatu mua o le nei tai au. O le a whai tau ina wha Samoa ia. Ona ino mai ia te au. I lona ino ia te o tō. A whai a ni tamata o le lalolagi o tō. Ko ua alofa mai le lalolagi I ona tamata. Ai le ni o le lalolagi o tō. A ua o whiwhi o tō nai le lalolagi. O le mea lea e ino ai le lalolagi ia te o tō. In English, please, ia. If the Lord hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Manatu mua e ino mai le lalolagi. Usum tu whawhine leo tātou whaalongolongo le upua le tua le tai aole nei. O I tātou o e o ta ua o tangata tali tonu ia Yesu Keriso. E ino mai le lalolagi ia I tātou. Whamai upua Yesu I lona au so a whai e ino mai le lalolagi. O le winga le lalolagi lea o te fia whaamatalaina I le tai aole nei. E maua I le Efeso, I le tusia Paulo ia Efeso mta koe lua, whaipu mua ma le lua. O lo ta ua I le lalolagi whaapea, o ea mio leanga ma ngasala. Whamai o tū a le nei lalolagi, e tusa ma le taitai o le awhai pule o le vā nimo, o le anganga lea, o loo matuanga lue nei, I e ua wha longa tā. Le wha winga ina lea o le lalolagi, o lo au maia e Paulo. Paul gives a definition of the world in Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. And the world is this. It's full of trespasses and sins. The course of this world according to the prince of the air. Who is the prince of the air? Satan himself. The spirit who now works in the sons of disobedience. That's the description of the world. O le lalolagi le na I lona whaawinga ina I le upua le atua, lea whamai Yesu, a whai e ino mai le lalolagi ia te o tō. O lo whasanga tau le lalolagi, le ali o le nei lalolagi, satani malana au tau, ia Yesu. I mea malava, o lo whasanga tau I la tau, ie ua tali tonu ia Yesu. Ale na tātou wa aia I le whaasata roina o Yesu. Aisea, ona o le ino o le lalolagi ia Yesu. Whai mai Yesu I lona au so o I le nei tai au, a whai e ino mai le lalolagi ia te o tō. Praise the Lord. Whai mai Yesu, ia ua o tō I loa, ua mua ona ino mai ia te au, I lona ino ai ia te o tō. Mafuanga na ino si ai I tātou o Kerisiano, aisea ona o Yesu. Awa o le loto ato satani, ina ia whaaleanga ina ma whaamata awina Yesu.
So Jesus says this morning, if the world hates you, so we now see that the description of the world is sin, trespasses, the prince of the air, who is Satan himself. And Jesus says this morning, if the world hates you, you know that it hated me first, before it hated you. So as a believer, the reason why the world hates you is because you are a follower and are a lover of Christ. The world will hate you. Fa mai whai poe skulmalaiba, a whai ani tangata o le lalolagi o tau. E le o tātou o so le lalolagi a. Le whai mai a Yesu, a whai ani tangata o le lalolagi o tau, po ua alofa mai le lalolagi i ona tangata. E te leiloa ea, e le o le lalolagi i tātou a. E le o tangata o le lalolagi. Le whai mai ele mua Ioane mtau pue lua, whai pue se fulu ma le lima. Whai mai le whai upuolo o iai. Aua tau te mana nao i le lalolagi, po o mea o iai i le lalolagi. Pe a whai manao se tasi i le lalolagi, e le o ia te ia le alofa i le tama. Whai mai a kopo mtau pue wha, whai pue wha. Whai mai o le whewha o wai ma le lalolagi, o le hita lea i le atua. E le so tātou o le lalolagi. Amen. Na le manino le awhionga pa ia le atua, o se whewha o wai ma le lalolagi, o le hita lea i le atua. Le whai mai ele upo Yesu i le tai au le nei, a whai ani tangata o le lalolagi o tau, po ua alofa mai le lalolagi. Nei te wai whaapea, e le ase si alofa mai a taita a. A ia e mauti noa, e le so i tātou o le lalolagi. Jesus says in verse 19, if you were of the world would love you. As a believer, you might ask the question, why doesn't anyone love me? Because I love the Lord. It's because you are not of the world. And the Bible gives a clear description in James chapter 4, verse 4. He says this, whoever has friendship with the world has enmity with God. In other words, whoever is friends with the world is an enemy of God. That's how serious it is when you call yourself a follower of Christ. When we call ourselves believers in Him. As Jesus was talking to his 11 disciples, he said, you are not of the world. If you were, the world would love you. But the world is going to hate you. Because you're my disciples. Fa mai whaipuna whaipuesumaleiva, ai leni o le lalolagi o tau, a ua o filifilia o tau nai le lalolagi. Fa mai Yesu ilona au so, ua o filifilia o tau nai le lalolagi, o le mea lea e ino ai le lalolagi yate o tau. E matautia i le whaalongolongo le auto o se fulu ma le tasi lea whaupunga. Amen? Mai aso na te anei na tātou whaalongolongo ai, ua o ta ua o tau o a uho. Ai o le tai au le nei, wha mai Yesu, a ua o filfilia o tau nai le lalolagi, o le mea lea, au so o e ino ai le lalolagi yate o tau. Last week, Jesus was talking to his disciples and saying, I'll no longer call you servants, but I call you friends. Amen? But this week, he says in verse 19, yet you are not of the world, but I chose you out of the world. Therefore, the world will hate you. As a believer, you need to understand that in your role as a believer, as your role as a Christian, the world will not get you, the world will not understand you. The Bible says the world will eventually hate you. Why? Jesus says to his disciples, because I have chosen you out of the world. Therefore, the world will hate you. Ia e mauti noa, e le whaingo fia le whaolanga o le tangata talitonu. Ia e mauti noa foi, o le tangata talitonu, e whaafea ngai o ia, ma le lalolagi, e ino mai ia te ia. Nei te ua whesili, e sea ele mea e le alofa mai ei le lalolagi ia te au. Ale tali Yesu, ua o filfilia o tō, o le mea lea, e ino mai ei le lalolagi ia te o tō.
Tatou sue tatou tusi le lua Timoteo ta koe tonu. Tatou whaitau I le whaamalosi a Paulo I lona atali I whaaleanganga. A o a vea ai Timoteo mawhaiwhi au I le ka le sia he feso. Whamai upu a Paulo I le whai upu na sfuma tasi, ma le whai upu sfuma le lua. O sauwanga ma mea ti ngā, o mea ia nao o mai a te au I Antioka, ma I Konio, ma Lusa. O sauwanga whaape nā na ti ngā I ngā ia, a o lea li na ia lavea I mai a te au I nā mea umalava. O I lato umafoi o e loto ina no nofo ma le ami o tua ya ke riso Yesu e sauwa ina I lato. So if I tell me for summa lua ia o I lato umafoi o e loto ina no nofo ma le ami o tua ya ke riso Yesu e sauwa ina I lato. Manino I le upua le tua Manino ia le ao awina e Paulo o lona atali I whaaleanganga. A e sau ia Yesu, e sau aina o e uso matua whaafine. Nei te wai whaapea tele ni o mea e maua ia Yesu. A lefa mai Yesu, e itangia ma ino le lalolagi ia te o tau. Lefa mai Paulo ia Timoteo, whamai o e loto ina no nofo male ami o tua ia ke riso Yesu. E sau aina. Ale whamai Paulo ia ilona atali I whaaleanganga whamai o sauwanga ma mea ti ngā o mea na o ia te au na whaapeo na ti ngai na ia au a o lea lii na ia lavea ina au. Whamai la ia o Paulo ia Timoteo le foi whamai le upua le atua ia te oe mau I le tai au le nei o I lato umafoi o e loto ina no nofo ma le ami o atua ia ke riso Yesu e sauwa ina I lato. Le alofa leo Yesu I le toa sfulu ma le toa tasi ia. Leo lo tau mawhai o ia e ino mai le lalolagi ia te o tau a wā na muai ino mai ia te au. So Jesus calls his disciples and he says to them in verse 19, I have chosen you out of the world, therefore the world hates you. And Paul gives an example in 2 Timothy chapter 3, verses 11 and 12. He gives an example to his son in the faith, who is Timothy. And he says in verse 12, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus. That's us, right? We desire to live godly in Christ Jesus. But the next part of that line, a lot of Christians don't necessarily like this part, because it says, those who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Praise the Lord. Amen. Amen. So you have to realize that if I decide to follow Jesus, number one, the world's going to hate me. Who's the world? Satan and the enemies, those who do not believe. The world will hate me. The Bible says that friends with the world is an enemy of God. But now it's saying that if I desire to live for Jesus, it actually says that I will suffer persecution. Is that a desirable life? Not to many, but those who love the Lord. Paul says it's no longer I that live, but Christ that lives in me. You will be hated by the world. That is a guarantee. If you're not suffering persecution, then you need to ensure that, am I truly living for Christ? Or am I a friend of the world? That's a question that we all ask. Praise the Lord. Because the gospel is offensive. The gospel offends. We've seen the numbers. 11 people will die today because of the gospel. Some of those churches will be burned to the ground because of the gospel. Someone in Africa right now is being persecuted. Someone in China right now is being persecuted because of the gospel. The gospel will offend. E taulanga ina o e ona o le tala lelei. O le tala lelei e vairua ina ai manatu o tangata. O le tala lelei e ino mai ai na lefa mai le upo le atua. Lefa mai Yesu ilona au soo e ino mai le lalolagi yate o tau. Ona o le tala lelei. Let's read verse 20
Can we read the English verse? Ia. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecute me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey yours also. A Samoa, luas fulu ia. Ia o tō manatua le upu na o whai atu ai iate o tō. E le sili le au auna I lona ali. A whai ua lato whaasawa mai atia. E whaasawa a whai ua lato tausia la upu. La tau te tausia fo'i. Manato e lua e maua whai pua luas fulu. E ino le lalolagi ia Yesu. E ino mai le lalolagi a. On manatu e lua, e ino mai le lalolagi, ona e ino ia Yesu. Pe lātou te le talitonu ia Yesu, pe lātou te tau le angaina Yesu, na lātou anga le anga ia Yesu, lea na lātou fasiotia ia Yesu, ona o lātou ino ia te ia. Our second part of our sermon is found in verse 20, and the world hates Jesus. The Lord and the enemy and Satan, they just hate Jesus. Their hatred of Jesus was so much so that they crucified him on the cross. When Jesus returned to heaven, the hatred of the world, the hatred of Satan, is now towards those who represent Jesus. The hatred of the world is now toward those who claim to believe in Jesus. The hatred of the world is now toward Christians and followers of Jesus. Verse 20, it says there in verse 20, remember the word that I said to you. It says, a servant is not greater than his master. Whaipuelua sfulu wha mai Yesu, ia o tō manatua le upuna o whai atua I ate o tō. O le upu lena whai e Yesu I lona au so, e le sili le au auna I lona alii. O loo maua le mātei o se fulu, whai pue lua suma whā. O loo maua fo I le luka, ma tā pue ono, whai pue whās fulu. O loo maua fo I le Ioane, ma tā pue suma tolu, whai pue suma le ono. A li liulau lau pepa le Ioane su tolu, whai pue suma le ono. E moni o te whai atu iate o tō, e le sili le au auna I lona alii. So au talano atu Yesu I le ino mai o le lalolagi. Na toi whao ngā e Yesu upu ia, wha mai whai pue lua se fulu, ia o tō manatua le upuna o whai atuai, e le sili le au auna I lona alii. Jesus says to his disciples, remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. The reason why Jesus says, remember the words I said to you, because he did say it prior. He says it in Matthew 10, verse 24. He says it in Luke 6, chapter 40. We even hear him say it in the upper room when he was washing their feet. In chapter 13, verse 16, he says, most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master. So remember, while he was washing their feet, he was saying you must also wash each other's feet. So he's reminding them to love one another, to serve one another. Why? Because the disciples were still prideful. But yet, in the same words, he says, if the world is going to hate me, the servant is not greater than his master. Therefore, the world will hate you. Yeah, we all agree. Lefa mai ei o ia ile ata na whaailoa mai ei. E le sili le au na ilona alii. A whai wala tau whaasawa mai ate au. E whaasawa foi yate o tau. Amen. A whai e whaasawa mai ate au. Lefa mai e su ilona au. Le toa sfulu ma le toa tasi lea o lo I ona luma I lea po. Lo whaapea mai. Sauni. Sauni o tō loto. Aisea, o le a ino mai le lalolagi. O le a whaasawa mai le lalolagi yate au. Lona winga. E whaasawa nei le lalolagi yate o tō. Whamai whai unga whai kuna luas fu whamai a whai ua lato tau sia la upu.
lātou te tau sia fo'i la o tau. O lo iai se whaataita i ngā Paulo, i le tusia Filipi alona mta apwe tolu. Kai koe iwa, male whai upo se fulu. Wha mai upo Paulo i le kālesia i Filipi. Wha mai ia maua fo'i au ua ia te ia. E le ia te au sa ua mi o tonu, nai le tūla fono. Ai pe tai na o lea. O loo i le whaatuatua ia keriso. O le ami o tonu lea mai le atua i le whaatuatua. Se fulu. Ina ia o i loa o ia, ma le mana o lona toe tu mai. Ma ia whaatasi au i ona tina. Ona ua whaatu saina hau ia te au i lona maliu. Amen? Whamai Yesu, e le sili le au auna i le matai. A whaasawā mai le lalolagi ia te o tau. Ia te au, e whapea fo'i ona whaasawā ia te o tau. A le lai whamai Paulo, whamai ina ia au i loa ma le mana o lona toitu mai, ma ia whaatasi iau i ona tina. O le mānei e whaateita inga o Paulo a. Malama Paulo i le tina o le maliu, ma le sasa, na o ia Yesu. E whamai o ia, ina ia au i loa o ia. Ma le mana o lona toitu mai, ma ia whaatasi au i ona tina, malama le lei Paulo, i lona o langa au auna muli ia Yesu, ia whaatasi foi o ia, i ona tina. Olo ia le whaataita i ngā Peteru, whamai le tusia Peteru nā mta koe lua, whai koe lua sfumatasi, ma le whai koe lua sfumatolu, a wāna wala awina o tau ona o lea lava mea, a wāna ti ngā ina ke riso lava o le suia o tau, ua tuu wina mai iai e ia le wha o ia te o tau. Manino le upo le atua, whamai Peteru, whamai a wāna ti ngā ina ke riso lava o le suia o tau, ua tuu ina mai iai e ia le wha o mo o tau. Ina ia o tau muli atu, i ona tūlanga ao. O le ti ngāna o ia Yesu, o le whaamatau na o ia Yesu, o le anga ina o Yesu, lea whamai Yesu, e le sili o tau, ia tea. E le sili le au na, i le matai. A whaasawa ina au, e whaasawa ina fo'i o tau. Ai whamai a Peteru, leo tu mai e Yesu, e wha o au. O le ale wha o au, whamai ina ia tātou muli i ona tūlanga au. Whamai le luas fulma le tonu. O le mānaia i o le ata o Yesu na au mai e Peteru. Whamai o le saanga te leina, ai le i toianga te le atu. Whamai na whaati ngā ina o ia, ai le i wha matau atu. Whamai a ua tuina atu o ia e ia, i le na te wha masino tonu. O Yesu a toa lea a. Whamai na anga te leina o ia, ai le i toianga te le atu. Whamai na whaati ngā ina o ia, ai whamai a, e le i toi wha matau atu. Lo o langa wala awina le nā uso matua whawhine. A anga le anga ina oe, ona o Yesu. Aua tātou te anga te le atu, pe o Yesu. A whaati ngā ina oe, ona o le swafa o Yesu. Whamai aua nei tātou whaamatau atu, pe o Yesu. Nā le whamai, o ia ua tuina mai ai le wha o mo i tātou. And Paul, in Paul's letter to the Philippians, he gives us an example of what it's like of a servant following his master. Because Jesus, as says in verse 20, a servant is not greater than his master. And then he says to the 11, if they persecute you, they will also, if they persecute me, they will also persecute you. In the book of Philippians, Paul talks about verses 9 and 10, he talks about the fellowship in his sufferings. So when we look at that word fellowship, the fellowship in his sufferings means that Paul is describing to the church in Philippians that he too will fellowship in the sufferings of Christ. That his desire, he says that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Paul was talking about
the fellowship with the sufferings of Christ. Paul understood that he too will suffer as Christ had suffered. But then Peter also gives us a beautiful description, and he says in verse 21 and 23 of chapter 2, it says this verse, that Christ has given us an example. Christ has given us an example to follow his steps. It says this, for this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example. So he says to his disciples, servants aren't greater than their master. He says to his disciples, if I'm going to suffer, you're going to face the same suffering. And Peter says Christ has left us an example. And what's this example? That you should follow his steps. In verse 23 he says, he who was reviled but did not revile in return, he suffered but did not threaten in return. Usoma tua whawhine, I leo langa o I tātou o tangata Kirisiano, tangata whaatuatua, le tangata talitonu, ia e mauti noa, e whawhea ngai I tātou ma le ino mai o le lalolagi. Aisea, awana ino ia Yesu. Whamai le whai unga o le whai upuna e lua se fulu, e whaasawa fo'i a teo a whai wa lātou tau sia la upu, lātou te tau sia fo'i la lātou. Na o tala noa e winga I le tangata le nei o Setefano. O le tala ia Setefano, o le mānaia ia ma le matautia, a wai whae loa mai ia I le mana o le atua, I le tangata na tū mo le ami o tonua le atua. Whamai le mta apuna e fitu. Whamai upu a Setefano, se tasi nei o ana upu I lana launga, I le mta upu e fitu. I tangata I utaia ma tangata le talitonu. A whamasino ina o ia, whamai upu a le launga Setefano, se tasi nei o ana upu, o tou, e wa ma aaua, ma ua le perito me ina o loto matalinga, ua o tou te te atu pea lava I le anganga pa ia, pei o tou tama, ua wha pea fo'i o tou, tangata ele I pala ai. Ele I fefe, e tū mone ami o tonu. Ai whai tau wina mata upu atoa e fitu o le nganuenga. O le mata utia I o le loto tangata lea a. Ai whai mei o tangata e whaia mea ai. Ai whai mei ua whaatu muina o ia I le anganga pa ia. Ai whai mei o ia fo I le ulua I tangata le kālesia na whasi o tia ona o le suafa o Yesu. Ai whai nei le wha mata una o ia Setefano. Whai mei ua whaalongo I lātou I ia upu ona matua lotoa lea o I lātou. Ua lili vau o lātou nifo ia te ia. Lima suma le mono, whauta o I loa, lima suma fitu. Ona lātou alananga leo I lātou male leo tele wa pupuni o lātou talinga feo sofi mai a te ia ma le loto ngatasi wa tu leia tu fo ia te ia I tuole ai. Ona lātou fetongi lea ia te ia I maa. Ua tua tu fo I e moni mau o lātou ofu I le tau lea o saulo le ingoa I leo wai. Ua fetongi fo I lātou ia Setefano o wala au o ia o whape atu lea li ia Yesu ia e tali a mai lo unei anganga. Leoti o le tangata ona o le molimau ia Yesu. Stephen, in the book of Acts chapter 7, we see the story of the first martyr of the church. And if you read that whole chapter 7, that's the preaching of this man. This man was a man that served food for the body of Christ. In the first church, in the beginnings of the church, they chose 7 men that were filled with the Holy Spirit, and they were chosen to serve. And this man was so in love with the Lord that when they captured him, he actually preached this sermon. This whole sermon is in chapter 7. Part of his sermon, he says these words. And I just want to read 51 because it tells you the heart of this man. He says, he's talking to the Jews. And he's saying, you stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. It gives you the tone of his preaching. He was unafraid. He was unashamed of the gospel. But listen to the way they reacted
to his preaching. 54. When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth. 57. Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. They cast him out of the city and stoned him. 59. As they stoned him, Stephen, as he was, calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Someone who was unafraid to stand for the name of Jesus. What happened to him? Ultimately, he was killed for the name of Jesus. Persecuted, hated. Jesus says, if you love me and if you follow me, they will persecute me. Therefore, they will also persecute you. The world hates Jesus. Amen? We'll read the last few verses of our sermon today from verse 21 through to 25. Awa ele iloa e ilatou o ia wa awina maya. A whai ana ule sau matau tala tuia te ilatou. O ua le ai sala tō sala. A le nei. E le ai se lea e ufiufia i lala tō sala. O le ino mai a te au. Ua ino foi o ia i no tama. Ala ule whaia i a te ilatou o ngā nuenga ele I whaia lava e se tasi. Po ua le ai sala tō wanga sala. A o le nei, ua la tō pa ai mai. Ma la tō ino mai a te au. A toa malo o tama. Ai pe tai ia tau uai le upu ua tusia I la tō tula fono. Ua la tō ino mai fua lava ia te au. I'm just going to read those last few verses, 21 through to 25. But all these things they will do to you for my name's sake, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to them, they would have no sin. But now they have no excuse for their sin. 23. He who hates me hates my Father also. If I had not done among them the works which no one else did, they would have no sin. But now they have seen and also hated both me and my Father. 25. But this happened that the word might be fulfilled, which is written in their law. They hated me without a cause. He was hated without cause. Se fia au mai le vaenga muli ma fa vaina I vaenga se fa. Le vaenga mua I le ino mai fua. Ina ua latou ino I le tama. Fa mai fai koe luas fuma le tasi. Ai whaia I latou ia mea uma yate o tau ona o lo ingoa. Le ua wha matala ina I tātou ma o ina I tātou le nei tai au. E ino mai le lalolagi le tangata whaolaina ma le tangata muli ma le soo ona o Yesu. Ai wha mai whai unga whai koe luas fuma tasi. A wā e le I loa e I latou o ia ua awina mai ia. O le ino I le atari o le ino lea I le tama. Wha mai le Ioane na e 5 o lona whai upo e luas fuma ma le tonu. Wha mai o le ava I le atari, o le ava I le atari e le ava lea I le tama ua awina mai o ia. O le tai au le nei, ina ua tātou malama I le ao o ina o le upu o le atua. O loo whaapea o na whai mai Yesu I le nei tai au I ona soo. E le sili le au auna I le matai. A whai e ino mai le lalolagi a te au. E ino foi ia te o tō. A le ua tātou I loa foi I whai koe loa sumatasi. Wha mai a wā e le I loa e I lātou o ia ua au wina mai iau. O le ino o Israelu matangata o le nua le atua I le tama. I lo lātou le talitonu ia Yesu Keriso. Na lātou le talitonu ai
ia te ia na awina mai Iesu. O loo maua i wha mau ngā Paulo i le Kalesia Roma. Lona whai pua sifuru ma le iwa ma le whai pua lua sifuru ma tasi. Le whata malo i lātou o e whai mai le taritonu i le atua. Whai pua suma le iwa ngā i lua sifuru ma tasi o loo iai whai upu wha apea. A wā o mea le atua e mawhai o nei loa ua whaalia mai a te i lātou. A wā ua whaalia mai e le atua ia te i lātou. A wā o ana mea e le waaia talu o na whaia o le lalolagi, whamai e waaia lava ia i le mawhauwhau i mea na whaia. O lona mana lava lea e whaavavau ma lona atua, o lea foi ua le mautali ai i lātou. A wā foi nei loa i lātou le atua, a ua le vivii ma whaafetai atu ia te ia tusa i le atua. Ai peitai, ua whaavale lea ina i lātou i lo lātou tau māsalsalonga, ua whaapou liuringia foi o lātou loto a lea. O i lātou o e le talitonu i le atua, le na whaia le lalolagi. Le whamai a Iesu le tai aole nei o na soo, ai whaia i lātou ia mea ona o lo ingoa a wā e le i loa e i lātou o ia ua au ina mai ya. They failed to believe in Jesus, therefore they failed to believe in God the Father. We see in chapter 5, Jesus says in verse 23, he says these words, that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. So when Christ is talking with his disciples, he's reminding them that they do not believe. When he says in verse 20, and this morning he says in verse 21, all these things they will do to you for my name's sake. They will persecute you because of my name. They will kill you because of my name. They will hate you because of my name. But he says in the rest of verse 21, because they also do not know him who sent me. Who is him? God the Father. That's the first part. Amen. Verse 22, we find the second part. Whamai o ia whai pua lua suma le lua. A whai ana ule sau, matau tala atu ia te i lātou. Po ua le ai sa lātou wanga sala. O le vaenga lona lua, e ino i lātou i upu a Yesu. So they not only hate Jesus, in hating Jesus, therefore they hate God the Father. They not only hate God the Father, but verse 22 tells us that if I had not come and spoken to them, they would have no sin. But now they have no excuse for their sin. Christ speaks to them, yet they reject him. So they hate Jesus, they hate his Father, they even hate his words. Jesus' words. O upu na ia whetala ia tuai. Tolu male awhatau sanga na whaia ele ngā luenga Yesu. Whaalongo i lātou i ana upu. Wa ole vai ole ola. Wa ole leo mā moe le lei. Wa ole toe tū ma le ola. Wa nei ole ala upu moni ma le ola. O upu uma a Yesu na whetala ia tuai i ona lava tangata. Tātou te maua le Ioane mua le na whai mai eia le Ioane le apostolo. Whamai sai le lalolagi o ia na ia whaia le lalolagi ai le iloa e ia e le lalolagi. Sumatasi, wa maniu mai o ia ilona nu ai le italia o ia e ona lava tangata. Aso uma taia uma tolu ma le awhatau sanga na ia wheta lai atuai i ona upu. I ana upu. Ai whamea. Le whamea Iesu whai pua lua sifuma le lua. A whai ana au le sau matau tala atu ia te i lātou. Poua le hei sa lātou tala anga sala. Ana lātou whanongo. Me manu e whaola ina. Ana lātou talia. Me manu e le o le whaasala ia te i lātou. Ai whamea Iesu a o le nei. E le aise me o fufi ai la lātou anga sala. Wai lo la lātou anga sala, ina ua lātou le whaalongo i le upu.
Su e lau tusi le e pero e ono, fai upu e wha se ia o le ono. A maua lau tusi le e pero, tato fai tau whaatasi. A wā e le mawhaia ia. A wā e le mawhaia i la te i la tau, he na mua i wha amana malamaina. Na lātou tofo foi i le mea foa i fuaina mai le langi. Ma ua wha tofu sia i le anganga pa ia. O e ua tofo foi i le upu le nei a le atua ma le mana o le ola atali. Ma ua pa u i lātou. E le mawhaia o na toe wha fo wina o i lātou. Ina ia salamo. Ina ua toe wha sātou roina i lātou lava le alo le atua. Ma wha ino sia o ia i luma o tangata. Le tangata e wha alongo, ma wha alongo, ma wha alongo i le upua le atua. Le wha mai, le wha upu e wha e wha amana malamaina ma lātou tofo foi i le mea fo ai fuaina mai le langi. Mana tofu sia i lea nganga pa ia. O i lātou ia o loo wha alongo i le aso ma le aso i le upua le atua. Fa mai fai poe lima, o e ua tofo i le upu le lei a le atua, ma le mana o le ola atali. O i lātou ia o loo whaalongolongo i le upu a le atua, ma le mana o le ola atali. Ai fa mai fai poe ono, ma ua pā u i lātou, e le ma whaia o na toe whaafo wina o i lātou, ina ia salamo. Uso matua whaafine. I le tai au le nei, o le naunau ta inga ma le awa o ina o le upu a le atua. Ina ia whaapea o na tatou ngā wai i le upu o lo awa o ina ai i tatou. Ai sea, o le whaamala mala maina, o lo fuaina mai, le o whaatofu sia i tatou le nganga pa ia, o lo o tofo o tatou i le upu le leia le atua. A wha mai e le mawhai o na toi whaafo wina o i lātou, ina ia salamo. Pea le talia le upu. Le wha mai Yesu le tai au le nei, wha mai ana u le sau ma tautala atu i ata i lātou le lua le atua. This morning, the first part of, the world not only hates Jesus, we now learn that they hate his Father who sent him. But in verse 22, he says these words, if I had not come and spoken to them. The other rejection that they failed to believe in Jesus Christ was that they hated his words. Because he spoke to them for 3.5 years. He said, I am the vine. I am the true vine. That's his disciples. But he says, I am the gate. I am the good shepherd. I am the way, truth, and the life. He says great words. He teaches them. He loves on them. But he says in verse 22, if I had not come and spoken to them, they would have no sin. What happened here? They failed to listen to his words. Why? Because they hated his words. Ona tonu. Lo maul fai pue luas fumalfa. Ana ule faya ya te ilato o nganu wenga. Ele I faya lava ese tasi. Po ua le ai sa lato wa masala. Melo na tonu. Le ngate na lato ino le tama. O lato ino I upu a Yesu. Ai fa mea, lato te ino foi I nganu wenga a Yesu. E o I ana nganu wenga. Ele ai mase tali tonu. Fa mai fai pue luas fumalfa. Ana ule I faya ya te ilato o nganu wenga. Ele I faya lava ese tasi. Po ua le ai lava sa latou angasala. A o le nei, ua latou va ai mai, ma latou ino mai ya tia, a toa ma lo'u tama. Ma a o le loto o le tangata. Ino. Na leo o tatou ino, o tangata ino ya Yesu, o latou ino foi le tama, o latou ino I ana upu. Ai leo fa mai fai koe lua sumalfa, e o I ana nganuenga. Fa mai le fai unga na fa mai malato ino mai ya te au. A toa maluta ma fa mai a o le nei ua lato va ai mai. Mana tuanga wenga Yesu ia o lo iai le tusile nei a Ioane a. I le mta upu na lima o lo iai le fa malo lo ina o le tangata I Pētesa. Tolu suman valu tau sanga. Fa masino ina le alfariseo a. Fa sana ave lo moenga.
Tāpua ono whangaino le 5 awhi tangata le talitonu. Tāpua iwa whanau mai le tangata e tau waso ai whaafsilingia fo i e iutaia le talitonu I ngā nuenga mamana. E o mai le tāpua suma tasi le whaatuwina o la salo mai ye ua oti. Pau leo le tangata na whaatuwina e Yesu Keriso mai oti whaaso a o le tunga mau. Ai o lawa I le mbawenga pito sili ona matautia a le whai mai Yesu a o le nei ua lātou wā ai mai ma lātou ino mai. O le matautia le nā o le talitonu o le te. So leo tātou I loa ua ino mai fua papewheo na tātou I loa ua ino I le tamā ua ino I upo a Yesu ua ino I ngā luenga a Yesu. Hated without cause. Not only they hate Jesus, they hate his Father, because its Father was he who sent him. They hated his words, even though he had spoken to them, yet they hated him. But in verse 24, we read there that they even hated his works. Remember some of his famous works in the book of John? Chapter 5, he healed a man that was sick for 38 years. That story, they didn't believe. Chapter 6, he fed 5,000 people. Greatest miracle. They didn't believe. Chapter 9, he healed a blind man who was blind since birth. Yet they scolded him and questioned him. They didn't believe. The greatest miracle of all was raising a dead man from the grave. 4 days he was in the grave. We learned that his body already started to rot. Yet they failed to believe. In verse 24 today, we read, but now they have seen and also hated both me and my Father. There was such hatred towards Jesus. And Jesus is trying to explain this to his disciples. If they hated me, if they're going to hate me, if they're going to persecute me, if they're going to kill me, then they will do the same to you. Mani mea muli, pai upo e losu malima, ai peitai, ia tau nuku waile, upo ua tu sia I la la tau tu la fono. Fa mai ua la tau ino mai fua, lava, ia te au. O fai upo ia, e maua le tusi salamo. Salamo tolu sumaleiva, fai upo sumaleiva, tolu sumalima, fai upo sumaleiva, male salamo e ono sumaleiva, fai upo e wha. E le ai lava se mafua anga ino ai le lalolagi ia Yesu. Le ai ma se mafua anga. Na ia whaia mea uma lava ina ia alofa ai, whaalia ilo na alofa I le lalolagi. Ai whamai ina ia whaatauru ina ai upu ua tu sia I la lātou tu la fono. Whamai a upu alo I ai le lātou tu la fono. Ua lātou ino mai fua. Iatia. O upu ia na whaatauru ina ai le tangata le nei e ngoa ia Yesu. E o lava I le ino sia fua o ia a. So Jesus was hated without cause. And you know, we've been learning about the Messiah in the Old Testament. In Psalm 35 verse 19 and Psalm 69 verse 4 are another couple of verses that confirm the Messiah in the Old Testament. And these verses say that he was hated without cause. There was no reason for them to hate Christ. And yet they hated him so much that they crucified him and killed him. Le tai ale nei, e ino le lalolagi ia Yesu, o lona winga, e ino fo'i le lalolagi ia I tātou. O I tātou o tangata ua ta ua o so'o a Yesu. O I tātou o tangata ua ta ua o tangata muli tai ia Yesu. Whamai Yesu, e le sili le au auna I le matai. A whai ua ta ua oe ma so'o e muli ia Yesu, e mauti noa o lo olanga, o le olanga e itania, ona o le swafa o Yesu. O le olanga e whaamata wina, ona o le swafa o Yesu. E anga le angaina, e tau le angaina fua, e le lalolagi, ma le alii o le nei lalolagi.
E whai muli nā mō mōkora ni tōm tāko mua. Alona whai koe lua suma tōru. Au I mātou, ua mātou tā lai atu ia ke riso na whaasātau roina. O le mea e tau sua iai o taia, ma le valea ia e reni. O le mata upu I le sātau ro, o le valea lea I le lalolagi. O le mata upu I le whaolatanga e ala ia Yesu ke riso ma le whaatuatua ia Yesu. O se mata upu e le mawhai ona malama I le lalolagi. To finish us off, the world hated Jesus. Therefore, as a follower of Jesus, as a disciple of Jesus, as one who has put their trust in Jesus, you and I must understand that the world will hate us also, that we will face persecution, that we will suffer as believers. Just like our brothers and sisters all around the world, the 11 believers that will die today, we too will suffer for the cause. Pai, wina tasam ta pule fai pus fuma le iba. Fa mai Yesu ilona au so'o. Ai le ni o le lalolagi o tō. A ua o filifilia o tō nai le lalolagi. O le mea lea e ino ai le lalolagi yate o tō. John 15:19, Jesus says, "Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you." Malaya tau koe alu mana tunatu ia ia. Mafofau iai, lui tauai, lo hola au auna I lea tua. Ia tā lai le upua lea tua, pēr e tau watu le swafo Yesu, a ino mai le lalolagi ia te oe. O loo whaia le tato nganuenga, Le mawhai o nei lo le tato nganuenga, pēr le ino mai. Aisea, ele o tato o so le lalolagi I tato. We are not of this world because we have been chosen out of the world, and we will suffer persecution as believers. In Jesus' name, amen. Tato tu lai mai, ni ritai au. Praise the Lord. Tu nā tu lo loto I le atua le nitai au. I'm going to pray for us today. O le a o te ita ina I tātou le te talo. Ai tu atu lo loto I a te ia. O te tali tono se mata upu e te le awala e lui tau ai tātou a. So ia vea le te talo ina ia sosoani, wha mawhanwhana, wha malosi e lo loto. Ai tu atu lo loto I le atua. Ai o te ita ina I tātou I se te talo. O le a o te talo. Whaftai te le lava tamai le ni tai au. Ono lo wanga le lei, ma lo wha maoni a te I mātou. Mātou wha anongo longo a o tala noa Yesu I lona au so ma wha mawhanwhana ia te I lātou. Au le ni tai au, na ia lui tau ina I lātou. A wana wha apea o ia whaiwa ino mai le lalolagi ia te au. E ino foi ia te I lātou. Pe ona upu wha mai e le sili le au auna I le matai. O lea lo mātou atu o mātou whanongo ai ma whamalo si ai o mātou loto I le nitai au I lo mātou o langa au auna, lo mātou o langa whaasoo, lo mātou o langa muli, ina ia mātou I loa ma mauti noa, o loo whaapeo na mātou wola atoa mō lawa fio. Pe a wha sangatau mai le lalolagi, ma wha matau mai a te I mātou, ia mātou wha malu losi, matu mau ia te oe. Father, we come before you this morning. We just really are challenged by your word as we hear the word spoken to us this morning, as Jesus comforts his disciples and prepares them to suffer persecution, to face death. And we know that they did, that they died for your sake, that they died for your name. And even today, we know that many of our brothers and sisters in Christ suffer persecution, the 11 that will die today because of your name. Lord, many of our brethren are suffering persecution because of the name of Jesus, and we remember them in our prayers today. Lord, we lift up your name, and we pray, Father, that anyone in this room that has heard the message, I pray, Lord, that if they're yet to make that decision
that they will come to you. Draw them unto yourself, Father God. I pray, Lord, for the message of hope that is being heard across the globe, over the internet, Lord, that you would continue to bring people unto yourself. And we thank you once again for reminding us that as Christians, that we will suffer persecutions in the name of Jesus. And so we commit our prayers to you, commit all our days to you, and we commit these things in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And we all say, Amen. Amen. Kama ngitere le atua tato ainga le ni tai ao ono Yesu. Kamene tunatu tatu tuma.